alo ka mau whama ui ko Jesu Christo. Amen. Mo kore kāinga, koe uige hoi kua e ngalo e ki he tau whērau rauni. E kie o kumautaka i he sākala me tānu tōnga koe ala ofa a Jesu Christo. A ngai whakonga mua ke ngahi mea o whani, pia tāri si o mau toko tahani, ko romano ofa tui moturi ki ho o merino o kutai ngata, mau kore ni o hupanga i a Jesu Christo, o ho alo ka koho mau e ki. Tau ke a pio e te ki mo tolu ai eiki. Iki hake o mouroto. Ke tau whea a whakawhetai ke
pimo mo ui ta e ngata. O mau whai lelei mawai pe me feitu katoa pe. Ke whai a whamaro ki e a whiona. Ia Jesu Christo koho mau e iki. Nā ne whiri ke mate, ka nā ke whakatau a taina ia i ka kai kotoa pē me i he mate. Nā ne whaki e ne mo ui koe uhi kai lawa ke tau mo ui pē, mana o ta e ngata. Pea koia i he mau whia, o ku mau hiwai ki o langelangi, whakatamo i kau hiwai kau angelo o e langi. O mau pe he mau pe. Io eiki, o kuke maoni oni, kuke anga ofo i e teki mautolu, te mai ka kai kotoa. O mea i au mau kie whamalo ai kia te koe, ka tautau te pito, mau whamalo ke ho alo o Jesu Christo. Kuke whikau i mai ia ki mamani, he kuohanga kehe ai ka kai mea te koe, pe ui kai ke nau kei whe o whanu. Ko Jesu, ko ne whaawa ho maumata, te mau loto ke mahino ke teki mautolu, ko e whakatoa, mo e whakatuwhawhine pe ki mautolu, pe koe tamai koe ke teki mautolu kono katoa. E tamai mau kore atu, tā whaki e ngahi, mo ke whamao ni o ni e ngahi mea ofa. O i maa mo waine koe, liriu o mea ke ki mautolu, ko i sino, mo i tātā o Jesu koho alo. E pō mo i aki e ne pekiano lo tonga e nau kei taumaha, e ne taumaha whakaosi. Mo i ne kauako, na tō e Jesu ai maa, ne whakawhetaki, mo ne pakipaki, ke ne tūwhaki ke ne kawako ngā mo ne pehe, mo tō eni, pia mo kai kātua ai. Ko hoku sino eni a ia i tukuange, ko i uhi ko ki mautolu. Pea tō e Jesu mo ipu, le whakataki. Pea te toki o angarewa ke te kinau tolu mo ne pehe, mo tō whoki mo inu. Pea mo winu, katoa me ai, ko ipu eni hoku toto, ko i toto ia i whakawa whao. Aia,
E lilingi koe hui ko ke mautolu, pia mo i kakai ko toa pe, kai whamone more ia e ang halau. Pena nongi pehea me ke te kina utolu, mo whai e ni hoku whamone. O toa koe mau tamai, mau mana toa fia ke ngahi ngau e kotoa na e whai e se su, ke whahau fia i ke mau tolu. Koe whailau lau tok tap koeni, na ne whaki ko ha mea ofa ke ho siati, mau mana toa i e ne pekia mo toi tu o. E tamai i he wani tali ki mau tolu, whakataha mo ho alo o whaina. Na ne alo ofa o pekia maa ki mau tolu. Kana ke toi whakatu ia ke mo ui, mau whamaro atu, eiki mo mau kiwa o pehe. Kaule toi a fio pe mo ki tau tolu i mamani i he loto ngā. O ku mau whamalo atu ei, mo mau hiwa o pehe. E toi ha ere mai ia i ha aho e taha he langi. Te kohono pure anga, e kai ke to iai, ha whainga tā ia. I kai hatoe loi mata, i kai hatoe mamaha. Mau whamao atu ai e, o mau hiwa o pehe. Sino moi tata au Cristo i he te pire koeni e ke wha o whare ai se fia o lau maari e mā oni i e te ki mautoro whakatawange ke to onga he mea tokoni toku tapuni a hono whakai via ki mautoro ke mau malau whakahoi fua i pe ki a fiona mau whamaro atu ai, mau kiwa o pehe. Eiki ko mau tua. Manatua whalakiko ko mau tuta. A Patrick ko Michael ko mau wongo e piko po. Kauma kanyari soane patita mafi e makau e grupo hono koto tonia kinau tolu kotoa kunau mui ke sesu e ngawe o merino mo tau petuku mai ai fia ke kainga manatua a kinau tolu ko pekia Romano ofa, tui moturik, kai umaha amat. Hu pagiha nihi, ai si kainga pekia kotoa pe. Omi kinau tolu ki ak. Kinau pakatahai mo koe o tai ngata. Take omi ki mau tolu kono kotoa. Ke mau whakatahai mo Maria, koe whaea e o tua ma kau mā oni hono koto. Ke tau nofu whakatahai mo koe, mea mo taha ia Kristo i he wani. O kupou ia se tu whakatamu
kina ki ai e ho tau whakamui.
tātou, mo ki nau tōru ko tō ape, pa pe, kātoa ngai lambi ai o tua. Sino mui tata o Kristo, takateu ki tau tōru ke mo ui ka ina tau.
e o tua. Ko alo o Jesu Kristo na ni whaki ke te mautolo e tākalameta hono sino mono tātaa. Ta tāki e mau piriki mi ki hopure anga, whakatawange ki o mau tako wani, lo mano ofa tu moturiki. Nane ina si he eukarisia. Hoko mai ai ke kātoanga o e mo uia Kristo ko ne toka teu nā ki mautolo. Mau kore ni ia Kristo ko mau eiki. Ko re mua ke mo mea hipo ki lau. Ke keo e kātoanga e whamaa mai. Kainga, mua tau tataha aru I hono whanonga anga. Ke tau whai mua ha tau tatau, tau tohoani, kolomano ofa tui moturiki, pea whatawange koe tau whamawai, hai tau ofa kia teia, pekene whamamaa hai ko tau mamahi, mo whakakaukawai e tau tuamelie, Iai haaho e taha, te tau toe wheilonga ki whiatia, tanga he ofa a Kristo I kunai ai mea o toa io, te amo mate, tene whaau hamoia. Mai e o e papetai so, a manatu mai e ahoni e aho, whakakoroa koe a e o mo ui, na e papetai so ai ko. Ohi ai koe e o tua, ko hino poha a whehina. Na e whai ai mo e tuku pā, palau mesi, o mo ui, o o, mo ui tāngata e a au mo ia. Ko ia o mau tua meri, honi ofa. Whakakakato he o tua, e ne palo mesi mo I tuku pā o aho, whakakoloa I pakitai so. Ofa koe I se soen, hai ai manatu merie e hiki I whare. Ai anga kai o e manu I pēteri he mata. Hatu I na nau tutu mai mo I nau mea ofa. Ki he wale wale. Koe tala peki mua, e tala ki tua. O I tua merie a mamani, ai siasi, e ne kakai. Ke ne whai whatongia. Manongi pe alaha. Pepe mo e aho, whakakoroa koe, e mautua merie, mautua nakilelei, o ngahi whai whatongia. Pehe ne alaha mo ne manong ki he otua
i he ako o. Ho Moutali. Moutali no la marie a veia ke he o tua ko i fungani ma o lunga. Moutali no la marie a veia ke o tua ko i fungani ma o lunga. Mogomi au ma oni oni ai o tua tokoni a oka. Mogomi kauangero ai hiki o whaketau la ki ia. Tawange mo Kristo ai le ui koe ofa. Kene ave koe kia te ia pe. Tawange ke taki koe he tawange lo ke whatawhata o e palahame. E ke tuwange ke ofa i te marie e taingata. Pekene hulungia i ho mama o taingata. Ala tamai, mau whaki atu, te mau tokowani, ki o tau kupu inima. Mau loto tō nunga, wataha ke nau tōru, nau te kia ia Kristo. Tene tai tu hake a aho pamui, wataha i te mo Kristo, kai ngati. Mau whawhetai ki ho afio, o uhi a koe tāpua, ko ke o mai, ke si o mau toko tahani, roro tō mai ne mo ui i lalu ni. Whaha ke anga, tau ki whakai tamai, ke te ki mau tolu. O maa pōpi e mau kaunga mea mo kau maa oni oni ia Jesu Kristo. E ke, o whakahifo ki he mau kore, tari sia moa no mano ofa tui moturiki ki parataisi. Peke toko ni ki mau tolu, mau langa mau whē, whakanono ngā ki ai loto mao e mau tui, kai oua ko mau toi whakataha, se mau toko wani o tai ngata. Mau kore nia Kristo o hoa eiki. Amen. Kore mua ke mou kātake o mea hawi ki o longa, peke tau hima whakataha, kai hima whamawai.
wang e ofa. Ke taki koe he kau angelo ki palatai. Te ke whakatau laki mai kia te koe a kau mari tile. O taki koe ki he koro tapu. Ki Jerusalema ko ou mo tai ngata. Ko mea whaiki o ki toki tanu ki he ua. Ai ki toe ho e ua ki ai me he taimini. Tapu. Aia e Himatu, o Misa, tato ki wakai, kakai, tuituoni, ko ui koe taimi, ko tala mai, malo api. Ke hake e ua, i taimia, kua ki mai ki pai toka,